abange bali mwanje tamangana y'umuziki ga kidogo nigakarukirwa Alphamaton ngo tatari go siragenda ko Alphamaton kingagiye gakorera mangana y'umuziki Alphamaton neri italia likorukunye stage name eri y'umuziki igorire a combination ya Marieta Nabere Alphonsus na Machogu Alphamaton Alphamaton tunes yeah igobono Alphamaton is igoribwate miaka mingi sana as a industry ekarto achagete koleto umuziki umuziki yo munye abantu ba enjoy boniga ni ndutu ayorete Kenya tekatwara ngina babanya Shiski Nameless Jua Kali Cryptomaniacs kina Kolo walikuwa ekaltua tuikarazi tugatebanga music ya Kenya netakerigo transform ebe music ekomach nengaki y'abantu ba bingaki nabono tutebenge yabono so tugachaka gukora music differently and nkaligia erieterio ngateba onkoligia erieta libwate relationship na Marietane na andi libwate oboiri no musiki na kiagalten kabeka Alpha Machogu tunes Alphamaton ejina sema ya Alphamaton bono Alphonsi gosa Alphonsius Machogu na setia ereningo bona kero kwere sabona ereningo bona tu agura esanza munye musiki bona first of all iyongo tebanga igombate talanta kurwa sensema ya creativity ubunifu igo nyasansi seneti okole binte binge as one person igente ketanga ni fabricator igente yakabere igonde a musician igente yatatu ende a professional investigator igente yakane mangana security igente kende igonde business owner igolende Alphonsus Nyasetia igongote y'abanyari bari mbandigererie from a specific direction kyagera bako nsamekinye kwa kwanire bandigererie kubikinsemo cyonse kyagera mbale bago tebanga gatomo dismission musician oyo no moteli tu abantu bataba ne investigator usabatebe oyo no musigari usabatebe oyo no mo a business owner bana bakoligereri all samuli abantu tegete baligereri nga umuntu oyo iga no muntu ore very creative nyari bari masaba netegete investigator chibesi chaye nko ibukirekere umwaka tutagete investigator otwal experience kanyaranga ngayeme gwanza ngayeme weta teacher buya oticha endo yakabere Alphamaton ne business owner yari bari masaba igeta kere ko turned into a business enterprise igo Alphamaton igabwate idea igo mbwate idea chinyinge pakabona ngurigere noemba libakora abona iga nkuminga ekero bwanje tabantu bago aya abantu bakunga no successful Nairobi as a member of parliament ngigekogera otari go transfer the same inspiration to your people yani nachite konyoranga a dream eri abantu bagatebanga batagete abantu baba batakegera banya ko beg kibesa banya ko batebinga banya goserwa kwa good 40 bob vile my presidential candidate Mr. Matiang'i agatebanga ki na 64 shillings ngabantu nga empowerment ya 64 shillings you know again tonajite ko discover in my life nkeringa abadali omuntu endobi yoko enda kuruba chinsu kubwa komwensu kyagere ensu eri itegunde ushiri eguri tukeyina ande koreki bono ekeruta geteyende nande tubwati nchirende yoko yenyo so abadali utwara kando bikao kekoya nandi kwaenda roche kwa rubeye igabantu banyari bari masabe gento babolire gyoka inspiration